Dobar dan, moje ime je Andrea, portal Sigma.ba i danas je bio u centru događaja. Iza mojih leđa su srednjoškolski maturanti koji su upravo otplesali maturantsku paradu za Guinnessov rekord i ove godine, kao i svake prethodne u Sarajevu. Uživajte i nemojte da vam današnja kiša pokvari dan, kao što nije našim maturantima. Lijep pozdrav!